ayam gepuk tu dia selaput dengan apa? Tepung. Dan sambal tu tak masak tau. Mentah. Dia tak tumis tak apa. Dia raw. Itu menjadi luka. Inflammation. Ada orang very sensitive to capsaicin. Dalam cili ada capsaicin, betul? Kategori orang yang ada gastritis, semua tak boleh makan capsaicin sebab dia terlampau tajam. Ayam gepuk hari-hari. Dengan tepung lah. Ayam tu ayam sihat. Dia celup dengan tepung. Dah tak sihat lah. Sedap, but no more good things there. And then kita pun lack taking fiber. Jadi that's why we have in our community banyak masalah constipation, sembelit, and kita don't care about that. Kita buat bodoh je. Kita sepatutnya flushing system kita hari ni kita makan all the toxin have to go out tomorrow morning. Jadi kalau kita ada bijaksana, kita kena pastikan apa kita makan hari ni, kita kena usahalah masukkan supplement in between. Like this also good enough. 1 hari 2 camsa ada bantuan untuk bantu supplementation supaya besok pagi kita lawas.